خەلەکەکە بەرنامەیە زمان و ڕامان وەکە چافکانیەکێ نوویە ji زانیاری و نەرینên هێژا لەو ماژی ئەم گرنگ دبینن کۆ هەر جارێ کەسایەتیەکی زانا و شارەزاد وارێ زمانی کوردی دە بکن میوانێ vê بەرنامەیە vê carê jî mêvanekî me yê hêja û astbilin ji Bakurê Kurdistanê ye ew jî mamoste Abdulhekîm Daş e. Abdulhekîm Daş sala 1962yan li bajarê Hezo yê girêdayî Batmana Bakurê Kurdistanê hatiye jiyanê. Di temenê xwe yê biçûk ket nav xebatên Kurdî û Kurdistanî. Piştî salên notiyan koçber dibe û diçe bajarê Stenbolê. Dîsa xebatên xwe berdewam dike. Di avakirina gelek sazî û destgehên rewşenbîrî de cih digire. Li Stenbolê bi navê platforma DGD saziyekê ava dike. Ew sazî platforma komeleyên Rojhelat û Başûrê Rojhelat e. Bêhtir ji 400 komeleyên Kurdî yên herêmî di nav vê saziyê de cih digirin. Bi pêşengiya wî gelek caran festîvalên komeleyên herêmî bi Kurdî hatine amadekirin. Kotê de bi hezaran Kurd tevlî bûne. Ew festîval li bajarê Stenbolê hatine amadekirin. Ew bajarê ku bi milyonan Kurd lê dijîn. Mamoste Abdulhekîm Daş hêjî li Stenbolê ye û serokatiya komeleyên Kurdî yê Bakurê Kurdistanê dike. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê me hêja mamoste Abdulhekîm Daş fermo. سپاس سیماب خان وکی کو تجگوت ایرو دیسا میوانه که منی گلکی بقدر هیا ماموسته حکیم داش ایرو میوانه منه سروک کوملین به نزدیک 400 کوملین هرمیین کرد لستانبول وک سروک دگده پلتفرما کومالین روشلات و باشوری روشلات سعد خوش ماموسته حکیم داش سرسریم سرچاوی مراد سرچاوی تنشی صاحبی امجیج بیوره گلک سپاس کنج بر کومکوی میوانی برنامه خو سپاس کنج گلک شادن ماموسته کی وکی تکت کاری کی وکی تک و به سالان به تایبەتی ناوا کۆمەلەیەن هەرێمی و ناوا چاند و هونەر و کەلەپورا کوردی دا کار و خەباتان دکە di پراتیکê de li ber çav dike gelek şadim tu mêvanê minî سپاس مامۆستا ji bo temaşevanên me yên Kurd şopê ez dixwazim destpêkê de bêjim bipirsim DGD çi ye wekîngê ava kir û wek naveroka DGD çi ye Do ve Güneydoğu dernekler platformî ku dibêjin çi ye di 2003 de wextê ku koalîsyonên navnetewî mudaxelê Kurdistana Başûrê Iraqê kir bi rastî ê Sedam ji vê têkçûnê wî ya di wê şaxê de meseleyên Kerkûkê di rojevê de bû di meseleyên Kerkûkê de Kerkûk daxilê Kurdistanê ye anna di wê demê de tercûman û star bi 6 meha navber de wek Kerkurt manşet avêtin yek wan jî karikatûr nivîsandin Kerkurt yani û tabelê Kerkurdê berjêrê Kerkûkê berjêrê xwarê kirbûn ser tabelê bûye awayî nivîsandibûn di hemberê vîya de hevde komelên mêyên herêmî û tevê Kurtkavê me li ba Sultan Ahmed Adliyê Sultan Ahmedê me daxuyaniyê çepemeniyê da û doz vekir dozê me hate redkirinê ji ber gotin Farisî kare têbûymanê ji ber wî karê Kurda tê evkirinê hate evkirinê lê tavî maqsedê wana cuda bû ev jî bû fersend ji wê me re ê didû emîn hinek peşkelê hatine xistinê em têkçûn carê didû ev nexil di starê de nivîs hate nivîsandinê li ser wîya em çend hev hevalê ku êdî nêne lê stekê û ewkê me carkînê dest avêtê û di Qasım 27 Qasımê 2013 de me xebatê xwe ku em êdî bi awekî platform ava bikin me xebatê xwe bi dest pê kir û di wî rêhanê de jî roj bi roj heta 2005 mahê 12 di 5 Aralıkê de me platform awekî fermî li Bajlarê di ew navendê çandê de kulturê de salonê wana me da ew kirinê eşkere kirinê ji wê rayên gîştî armancê wî di wî demî de çî bû yani em hatine Stenbolê metropolê dinan bawekî
مریه ما چه دون ام نکارن لوان خویی در کفن خورت منه جوان منه سازکار من انجام داو 4 آوکی کرد 4 میلیون 5 میلیون کرد دوی دمیده بر یو قاس تنبون لبلی گلک لگوری نوتی ایکو ام هاتبون د نوتا دا ام هاتبون وراده بجیو وار بون ام گیشتک این مثلا سیاسی و روشن آلوزین کردستانی او قصاص ندیار او کشتنین دوی دمیده گیشتک جوانا حتی نوتو شش حتی نوتو شش نوتو هفته جبیوی کوچبر بون هاتنا بیجم متروپول ترکیه ترکا د پایوی ده مثلا آبوری حکومت بزانه بون جبه گند و باجارین کردستان والا بکه و ری باز لحنبری تکوشینین چکتاری جی بگره جبه یهانه کوتین آبوری ده هر واری ده واری تتونه پامبوی ببیجم پنجاره شکری ده هر آوی دلوی داره چی هوا بوی آوی کوتا آنیتنو و جبه کو ملت کوشبر بهره چونکو دباری فینه دبو سدم ویا 2013 ده گیشته او کی یعنی امی بیجم جنازه خود بشین ولات عربت یا جی بلدیه ویش وکی گاوینن امی وان وشیرن دیسه بوی آوی ور حاصل او کومل هدی هاتنا آوا کرنه به 43 کوملا و به فدراسیون دیرسمیا دوی دمی ده تنه او هبو فدراسیون تنه دیرسمیا هبو دوی دمی ده مبوانا دا آوا کرنه 2005 ده آرمانجه ما با آوی ریخستنی که ام خوب ریکو پیگ بکن لهر ولایت فدراسیون آوا بکن فدراسیون ولایت تا و وان فدراسیون هانن بینن باها بود کن کنفدرال و آوا کی آوا بکن خبات مجبور دست بکرن tabii ki ام yani بیجم آوا کی ام دخابتن با آوا کی جی ای سیستمی ده هم بریم مده ده کول کولینا که آوان خبات وان سرچیه سدم چی هاتا آوا کرنه آرمانجی وان چیه و به چی آوا بن گوری خوشی ریل مد دانه گرتنه yani riye ku em bi pêş de herin bêjim me federasyonê Agiriyê ava kir di payî wî de ê duemîn salkî di nava platformê de ma jê pêva wek dostane têkiliyê me dewam kirin gelekî me ê wanê var ava kir federasyonê Komelên Wanê hêja jî bi sîstemê re yani îro ê ku vîya ew dikin بوانا را لگوری ری و ریبازه وانا متف دگرن بپرانی yani gelek usama o kut payı de işte mesela benim Ahmet'e duydum da hatta avakirni be evkime yani barik ev beri evkime men yerki evji de evkide meselen men ku Armance platform avakiriye je durbun Armance meçi bu çava komago konfederasyon lebeli dnava xoda ma wek bernameki bejim avakir vi evki hanede yek tekliye me u siyaseta ligoriye rojane ligoriye mijarin koma alaqadar dike wek demokrasi u meseleyen Kurdî de em danûstandinê bi partiyên siyasî re bikin rêxistinên siyasî re bikin yani ev ya wek bêjim destûrê mên bingehî de heye wekî dinê meseleyê Tirkiye bi rastî jî hewqa însan koçber bûne û hatine metropolên Tirka sedemê wî yên esasî mesele koçbernîne meselê pirsgirêkên Kurd e heye pirsgirêkê Kurd çareser nebe Kurd negîjin mafê xwe yên hem wek netewî hem jî wek mirovahî li Tirkiye pirsgirêk çareser nabin wê dom bikin ji bo vêya kî xebat bike wek saziyên sivîl wek kumelên herêmî em jî em ê piştgirî bidin û li gorî derfetê xwe bi wana re di wî rêyî de bimeşin. Yani heman demê de parastina koçberên ku ji welat hatine parastina wan milletên ku niha zeîfin belkî nanê wan tune ava wan tune ciyê wan tune razana wan tune heman dem ev vî armancek vî rengî ew jî di nava armanca de fakat bi piranî sedemê koçberbûnê çi ye? İnsan li wê neçar mane mecbûr bûne hatine vê dirê.
لبرت بيل وان خوي بيدر كتني هم وقت بيجم كمل فكرن جبيكو ورن الويدري بيجم دعوتي خو نيشاني خو شين وشاي تبل ويدري بدنا بكار اني تني راسي ارمان جمد بيشي ده سري اول افبو لي وقت بلاتفورم تدي اوان كارين كملا جودايه وقت بيجم باني وان او كا شاطي دبيجن تدي باني وان كملا وفدراسيون اجي وقت بلاتفورم جي يعني بلاتفورم ني خباتي كمالين فارقين حزو ديركي بيجم تاطوان نظام تشي او خباتي وان باوكي بخوي خو سري گلك بكرني او خباتي وان تاني اگر جماعه الكاري كي بخوازن ام بشكري ددنوان وكيدني او بخود ناوا خود او خباتي دكن اري فدراسيون ولايتها مثلا بيجم باطمانيه بتليسيه وانيه ميردينيه بيجم ادريه خوشوانيه كاراكوچانيه يعني بينغولينا ديرسميه اوی هانان جدی خبات خو موشه خبات خو د چرچوه بازار خود خبات خو این طیبتی ددنه مشاندنی ام دیسه دورادت بنا آلیکاری دوراد آرمانج می پلاتفورمی به توایی خبات پرسگریکن هریمی و به پرسگریکن هریمی بین شهر سر کرنی خبات کی به چی آوی به مشاندنی و یک ارگانیزاسیون کی دسریده اری دجور ده لخباتي وان وان و علاقدار نه تشتين هبش كوانا باخذ خسره ولي غريداي جي كي حميا تاعو كني او ياجي تشي مثلا متوا مثلا كردستاني مثلا برزغريكن كردش بشاره سركرنيويه لتركيا وقت كتب بجي او كي يرو هري باجار مازن لتركيا كوكرتي دجين اسطنبول جي خايني ايدي مثلا بين تهنك تشتاد كي جي بيفد نيريكي او تير ناكا نها ايرو بهزارة كومالين كردا لاسطنبول هنا يعني جوان هزارة جي بيجم سرخوشي تينا كرني سرساخي كوتينا وكرني مريد تينا او كرني الوان خوي درتين كومال وان شينن ولات جبي فيانا بيام دشينن جبي او يكيتين كردا باوكي الويدري تی وجوده جخاینی و یکی تی کو ببیجم آوا کی تی او کرنی آلیکاری پشگریجی تی دهانه یک جنازه وی چم ولات پریوی تنه کو ظاهره لوی دره کوم جره او پرته کوم کرنی و دخم برکیوی جبه کو او جنبه و ویت شینن ولات سرخوشی تینا وراج به سرخوشی دانیتنه اگر امکان او کی دزگه که و شینو شاید خلی بکه جبوی ویا راوت که ایدی ام مهنو هاتنا نقطه کی وسه کو ام گلک سر دستی ویا انا بکبنا خباتین سوسیالن kültürün çandine hünerine دوراد ام پر ضعیفن yani ام بيجم وقت اوكا ويدريده ام دوراد اوكن لي برزغريكن ما بس وك ديمقراطيه تركيا وقت بلاتفورم دبريده مجلس آشتیره گروه که بيجم نها وقت آشتیه دمی ویاده دپایویده بيجم دم ایریشن سوریه روجاوا هاتا کرنه گروهین آشتیه هاتا آوا کرنه بوانار دانستاندنه ما او نهاجی مثلا بيجم دروی هریمی کمل دنان هنه بواناره ما و کوردیناسیون کی آوا کریه کوردیناسیون کمالین دموکراتیک جدروی آردنگارین کردستان اکو کوچبر بونه هاتن استانبولی و که واسه بیشم مراشه و که بیشم ارزینجان ناده و که ایدنان توقاتو بیشم آناتولیه ناوین کوچیره دی بیشم بواناره ما کوردیناسیون کی آوا کریه خبات من با ایدنان مثلا ببیشم روزانه جی د سیاست ده جی روش ترکیه او دبی یان ایست ام لباهون یکن بوی آوی پلاتفورم کی مایه سر مسئله دموکراسی کنفرانسی هات دهانی هر تجگوری منیم بندوی داره ده خبات خود تینا او کرنی وقت دیسش بوی دموکراسی گروبین هفبش هاتنا آوا کرنی ام دوانا دنه بس هلد وی دنه دمه پاندمیه ده
از سردست 20 حب داخویانیه هم ji meseleyên komela ev qanûnên gotên goranên bibêjim ji bo wana wekî dinê bêjim şaredariyên desta dayînkine serê ê Kurda herêmê daxuyaniyê hemberê wana de mesela ê wek Aysel Tuğlu ku wan ê nexweşên ku di zindana de girtîne û nexweşên mirinê ne yani daxuyaniya jî em dibin yani bi awekî ne di warkî tenê de platform xebat dike derdê vî milletê çî be ew e di pêşî wî de em diçin hewara wan yani hewara wî çi be mesela bim de ew kê wanê de erdhejê wanê de di meseleyên Sûrê û Nusêbînî wana de alîkariyê bi awên eborî êwanê de bi awekî erê di tevahî de di wî demê anên de ew erdhejê wanê de me li vira yani got êko koçber hatine vê derê demkî 6 ma 5 ma mecbûrî heta ku bêne ew kirinê me li vira wek alîxaynê alîkariyê vê derê li fonkî ji xwe re li vê derê di nava xwe de ave kir dêjim hatine vê derê 20 malbatin 30 malbatin her evkê du sê wilayet komelên du sê wilayet de mehkî debarê wana çî be xanî ji wan re bigirin û debarê wana em ê ew bikin heta ku ew çûn êdî gotin mala we ave wela em dizivirin welatê xwe wekî van alîkariya wekî van xebatên we ez jî bûme şahidê gelekan ya rast lê dixwazim îca di vî warî de tiştek bipirsim niha dibin banê platforma komeleyên başûr û Rojhilatê başûrê Rojhilat nêzîkî 400 heb dezgehê we hene 400 heb komeleyên herêmî hene di van komeleyan da zimanê Kurdî di çi rewşê de ye gel zimanê Kurdî di çi rewşê de ye yani tabî ev ya wek kurmancî û zazakî hene gelek perî Kurdî Kurdî ye em bibêjin ên ku kurmancî diaxivin di van komela de ev ya hem wek bêjim awekî pozîtîf e lê bi awekî jî negatîf e ji wê me re sedem çi ye çimku ê ku têne komela bi rastî temenê wana hinek jorin ji ber wî tev bi Kurdî diaxivin tev bi Kurdî li komela li lokalên komela di lêstekê xwe de bi danûstandinên bi awê ewk hemû tişt bi Kurdî ye yani bêjim ji sada notê wan Kurdî ye ev temenê hanê ku yani hetanî 25 siya jî ku tê bi Kurdî di nava komela de daxivin ev ya pir tişkî baş e lê ku tu bibê ji bê perwerdehê wextê ziman bê perwerdekirinê wek kursin ya jî bêjim dersê zimanên Kurdî ve bin dûra de perwerde bêkirinê di wira de tu binêrî belkî 3 komel 4 komel 5 komelên me vî xebatî dikin wekî dinan wî xebatî nikarin bidine kirinê ez behsa evet ki mamoste min peyva te birî şekir ez behsa bikaranîna ziman dikim yani çünkü ciyên perwerdeyê belkî ne komele komeleyan jî dibe perwerdeya zimanê Kurdî bi her awayî bê tedayîn lê bikaranîna zimanê Kurdî ev tiştekî pir muhîm e ew kesê ku tê li wê derê rûdinê çaykî ji ve dixwe an wekî te goş xwe re dileyze wekî lokale ji xwe re dileyze an tiştekî jî dike ew bikaran bi hev re bi Kurdî de axivin gelo hemû komeleyan mesela bêjim em wek civînê xwe civînê xwe ew bi sada notî bi Kurdî dikin ê bi Tirkî jî diaxivin hene ê dibên em zazekî em kurmancî nizanin em bên bizane em dê jî bi zazekî mijûl bibin em ji wan em fam jî nekin hemin em ê tişta fam bikin belkî wî awê ew be civînên mên bi awê ew jî bêjim bi girsahî jî gîştê jî mesela di civîna de ez bi Kurdî diaxivim hevalê min gîştî ji wan em Kurdî diaxivin ê bi Tirkî jî diaxivin hene ev ya em dixwazin daha pêştir bibin ev ya bi vî awê civînên rêvebiriyê de ez dikevim ê civînê dinan jî ew jî dîse bûye awê mesela kongre têne kirinê
د کنگرا دا جی از دکم کنگرا تبلیغان یا دیوانه دم یا کنگرهین هرمین دن جیت بخواد چی خو نوا دچم مثلا بیجم دوی او که هانه دا دو سروجه بو از چون چندکی بره چطای بو yani tevku melin mein herimi وقت کنگرا تکن Reveberna wan bikija zamaniye ew reveberna wê kongre ez reveberin işte yani بنویسکی Türkiye mecburiye fermi çünkü ev avantaj kime yani awen pozitif em bibêjin em dikarin kongre xwe bi awekî Kurdî bidine meşandinê ew ya ew de imkanî me heye resmiyetê de bi Tirkiye û ev ê hanê jî gîş dera bikar tê yani nîvî bi nîvî be jî dîsa jî bikar tê ev ya jî baş e tiştê ku em mesela bêjim komel dikarin bikin di vî warî de erê her tişt di dijê me de ye her tişt dijê me de îro bazar bi Tirkîne televizyonû bêjim wek medyayên sosyal bi karanîtinê wana tev ew ke perwerde Tirkiye her der bi Tirkiye Kurd jî ji pêş de yani pêşiyên em bêjin ji heştê û virdetir ve ji heştê û virdetir ve heta ji heftê û pênca û virdetir ve mesele bi zar wê xwe re bi pêşî ev ji bajara dest pê kir bi Tirkî axaftin û fêrbûnên bi Tirkî zar wê xwe ji ber ku wê her ne dibistan e û wê zorîtî û zehmetî bikişînin enindek em di nava evkê de bi wana re bi Tirkî mijûl bibin ev ya bû wek nexweşînkî ye bi rastî îro li tevahî derê ne tenê li metropola îro li İstanbolê bi tevahî li dera yani ev derdê me herî mezin ev e em hatine vê derê mesela ser wek malbatê xwe ez bibêjim me tev bi Kurdî mijûl dibû ê ku zar û min di malbatê de em ji wê derê hatin zar wê min bûn min bi wan re bi Kurdî mijûl dibû pîregê min yani serê min bi wan re bi Tirkî mijûl bû ew jî bi Tirkî baş nizam bû yani bi wan re fêrê yani erê gîştik jî yani tevahî ne ama gîştik jî ew bû îro erê bi wî ewkîyanê Kurdî zanin lê Kurdiyên ku rojane zanin rojane kar bin ew bikin hişmendî Kurd e Kurdistan e lê pratika ziman nav Kurdiye hişmendiyê wana Kurdiye heta daha zêdetir yani ji ber û dorê nijadperestiyê vêge li Kurdistanê ew erê dewlet tenê wek erkî baskiye yani ew zilm û zehmetî li gelê me dike li Kurdistanê li erdingariyên Kurdistanê lê li metropola nijadperestên Tirka û bibêjim ew bi awên manewî yani ew duyûyên ew ken henekirin bi Kurdî bibêjim nehesabkirinên Kurda wek bêjim sinifê yekemîn ê duemîn sê emîn bi wan re muamelê bi wî awê bi rastî jî Kurda daha zêdetir nêzîkiyên Kurdîtiyê dike lê Kurdîtîkî bê ziman ew ziman eger çixa jî em viya em tev jî baş zanin netewkî ku ser axê xwe zimanê xwe winda kir ew netew diqede îro em ne ser axê xwe ne lê belê em ser axê xwe nînin em hatine vandire em nêrin ku şaxê berê me de mesela bibêjim demê bêjim koçberbûnê li Kurdistanê serhildanên ku nava Kurda de hatine ew kirinê koçber bûne heta 38 jî ê ku hatine metropola tevan bi Tirkî hîn bûne Kurdî bi gîştî ji wana winda kirine yani ew bûne bi Tirkî mijûl dibin êdî tu nikarî ji wana re bibêjî wek netewkî bi eslê xwe Kurdin lê ji meselên netewî alê ziman dûr dibin ew telûkê mezin sibêr pêşiyê me de ye Tu rast bêjî mamoste em hêdî hatin dawiya bernameya xwe lê dixwazim tiştekî bi Kurd û Kurmancî jî bibêjim wekî komeleyên we wekî komeleyên herêmî jî wekî wek platforma we jî
ول استانبول باشارێکی ئەو قاسکو بە ملیۆنان کورد لێ دژین gelek çalekiyen hunerî jî çêkirek festîvalên seyrangehan govendan şevên bi Kurdî sedî setê de bi Kurdî govend û dîlan û stran û awazên bi Kurdî we gelek xebatên wisa jî kir yek ez bi xwe bûme şahidê bû yerê ez bi xwe di navê da bûme saet ava xweş niha pirsa min ya dawî di nava wî 400 komeleyê da di derbarê Kurdî de we çi proje heye li pêş û dixwazin tiştekî ku hûn bikin gelo Valla yek wek kovar em dixwazin derxin halê hazir ew kîme heye yanî ji vê belakirinê bazarê ji asna pirsgirêk din heye tenê pirsgirêkê me wek biryardan û bibêjim pratîkê de birinê wî ew kadroyê wî divê hebin ew kadro ji alî rewşenbirî û ronekbiriyê de platform di wî warî de parekî zayıf. Yani zayıf bûnê jî ê ku vî karê hanê dimeşînin jî gîştik bi debara mala xwe re jî li cîkê de jî mecbûr bixebitin ji vê ku wî debara ew bikin ji ber ku ew ke ev ya ji wî ya heye yani proje bi serê xwe em tenê nikarin meseleyên Kurdî de em ew bikin em dixwazin ku wek enstitûyên Kurdî Kurdkav bin yani saziyên Kurda ê Kurdistanê li vê derê û di wana de jî erê ê ku bêjim bi awê tecrûbeye û bi awê quwete ji hêze jî enstitûya Kurdî ye bi wana re ser meselên zimanê Kurdî îmkan û derfeta em çî dikarin ew bikin bi wana re ew kin di vî demê hanê de se wek onlîne du grup me çêkir bi wana re ders dan lê belê ew ya têr nake yani meselê onlînê têr nake divê em en hindik 20 komel ve jî 30 komel ve jî nav van komelê da ê ku ciyê ders bê danê wek fizîkî yani şerdêwanê awê ew mümkün e eger ev birê bikeve wê ew bibe çêtir bibe ez jî dixwazim di vira de eger pirsê we ew bibe me ser meselê hilbijartinê zimanên Kurdî bi rastî ser wiya me peyam gelek komelê me jî şandin wek platform me jî şand ji serokê komela re û wek di malperê Facebookê de jî hem platformê ew kê de me ça ew kir lê ez viya de em ew bikim yek mamosteyên zimanê Kurdî tune ne dewlet bi awekî xapandinê divê hilbijartinê zimanên Kurdî mamostê te tune ne birade îro eger mamosteya Ataman ki tayîn nekiriye te tişkî tu xebatkî tu ewkî te tune ye ji vê wîya re wek projekî te nixisiye nava qanûnê te gotiye wê hilbijêrkirinê ew jî gelek daha heb xwendewan hebin do napê rêvarê li civatkî min goya cenazê me heye li wê derê meselê hat ji min hate pirskirinê we peyame şandiye ka em tiçine dibistana dibên zimanên Kurdî wek beşê zimanên Kurdî ku hûn birhej bijêrin tune ye di navê van ew kêhanan de ê mamoste bûn ê divê genelgekî bi wê awê ji taraf Millî Eğitimê ji bê me re nehatiyekî ku em ew bikin yanî di vira de dewlet aynî wek kursên Kurdî ku govekin û bi ser neketin her der dorpêç bûye tu divê kursên Kurdî ew bikin ê ku pêwîstiyê wan hebe çewê derê û ê dinê jî ê nirxê wanên netewî bi rastî di pêş de ye û dixwazin hîn bibin ew diçin wekî dinê îro li Stenbolê 5-6 milyon Kurd hene ew ê zar wê xwe neşeynin yani wan kursê hanan dersê dinan jî ji xaynî meselên ew baskiyên nijadperestî jî dîser li mektebe hane hem ji alî mamosta ve hem ji alî îdarê ve îdareyên ku îro seriye heye bikarbin dibên 10 kes neqediyane û mamosta jî em nakin ama di hemberê vîya de sekinandinên me jî bi rastî jî ew ke gelek tevsaziyên Kurda bi hev û dûr e çi xes çî siyasî bin çî herêmî bin çî bêjim sivîl bin çî dibe bile ben ne tenê ê çandî xebatê çandî û kulturî dikin tev bi hev û dûr e di bernamekî de ji bo ku ev gîja astekî xebatê bêkirinê ji ber ku ziman mijara me hemû derdê me teva ye yê em dinêrin di vira de jî hinek kom dertên wekê ku ev pirsgirêk tenê êwan be û tu kesik ji dervê wana vî alaqedar nebin di eslê xwe de jî em dinêrin
يعني درادا مثلا صميميت با اوكي امرو مجبوره يدوي شاف اوتك از مثلا بيجن بهن كياره ورن ام هاو دور او بكنا ام كما ام نابيجن وكمالين سفينه ام تفجر كي سفيلن ام نافا خودا في خباتي نمشاني اي خباتي وطنينه كي خباتي كردات توايا ها بارتيين من سياسي هنا حياه بارتي سياسي بهاو دور في خباتي هاني کی دیاربکر مسئله داخویانی جبه پرورده زمان کردی خبات کی هات دست بکرنه متف پشگیری داید به اندی سجی بدن لید به امور نباها باشقا تو او که متنه تو چاره متنه بانگی میشی لوان کوورن جبه ویه هانا رز سازی ورن و کنفرانس کی چکن و دانستاندن کن حتی هرنا کنفرانس کی آوه کن انجام کنفرانس ده جی ریوبری کی جبه ویاره کو بريك وبيك هرب بيج ده حتى كو اوجا يعني هالوجارتنين درسين زماني كردي خاپانين گلين كرده ارتلاندنين مثلا پروردين زمانين كردي كو ببه فرمي و زمان دوامين ياجي اي پروردين زانبوني او جبه ارتلاندني ويايه باشقا جي او نينا ايرو او كريه دي گلك ام وياجي تبي كجي گلك ام وي بكن سري ليدن بلاني وان بپوش كرنيش بروي ام خوي ليدر كيفن لهر دري كرد هرن سري لي بخن جو ام زانن كوش دبي اويا بي ختماندني او سيستم بي ساعات خوش به تبي كو ام دزان او مدخابين جي يعني بالجابي خاباندن جيتن دبي ام لفي تشتي خدي در كيفن هرن وان بوش بك بري بلاني وان بوش بك ساعات خوش ما مستتشرفت برنامه يامن سر جابي راحتي سرو چاوي ونيشي هر هبن و ام باو بهو دوره بتواي گلک خباتن به هر آوایی کرده به هوا دوره دریکین با آوکی دموکراتیک و درین انسانیتی دمروبایی ده ام به هوا دوره بمشن ام جی سپاس کن جوره جبر کو مکر میوان برنامه خو سپاس مالا تابه ولو گرین هجا میوان عزیز تماشاوان دلوان ام و هفته جی هاتن داویا برنامه خو میوان من که عبدالحکیم داشبو سروک کومله ایام پلتفرما کوملین دگده و کوملین باشور و روشلات باشور روشلات پلتفرما کی گله هجا استانبول خبات خود که مالک که حکیم آوابه و مالا و آوابک و مبتنی نهشت و تبلی برنامه مبون و المتمشکر و هفته ماتن داویا برنامه خو حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشیه ده گلک سپاس شهفکار من کرمو میوان می هجا ماموستا عبدالحکیم داش تماشاوان هجا الفيدري خلقا مبداوي هات حتى خلقا كدن برنامه زمان و رامان هون بمینن کیف و خوشیه ده